Ho nahu ha holongi si boru namana luhona alani burjumi labo mi hatami senang mau jono bila bumi ho nahu ha holongi toho maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama nalang saut dia marjanjian duka sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nani bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama nalang saut dia marjanjian duka sapa dia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nani bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatata tung sosirang hitana dua Oh
disaleleng ni leleng na rade dua mangihu toko haholongan manang na tu dia peholang poan Alih Tuhan di bata aman yang marabang suri berbijal. Puji-pujian khas ngapun semua Tuhan Tuhan di bagas di Tuhan. Ala asrat kalau Tuhan untuk Tuhan nama Tuhan. Nama nama Tuhan dan mengalir pahipasi Tuhan sinar yang sepusat. So Tuhan Tuhan biar para guru. Tuhan masyarakat kami mengalir pasi-pasi pasal kiau sebagai turun mari kita dengan Tuhan. Dan Tuhan Berasi mahami, bungani mahami, sini melakukan saat balas doang. Pada permainan tanpa bernasar kami pasal hitung sepanjang mami. Amat tentang nama Leo Kimbiari, di dalam pasangan ada nagokto menjaga hari nasional untuk Tuhan. Asima Tuhan Tuhan atas berdoa sedang bulan Tuhan. Dan Tuhan menurut saya satu senang lagi. Dan teramat pasukan pasangan Tuhan. Mulai pada Tuhan mari kita Tuhan Yesus Kristus nama tanyakan Tuhan. Amin. I don't
jono tulak bumi bawa sama ikon tuho hupasahat holong na dirohaki dahasia. Pinuji pinasanga magwarmu ali Tuhan di bata siala asito tingga di basam na setotong matongan ni hami sa tikyon tarlumubi di ulaw di tikyon Tuhan ima pamasumasuon pardongan saripeo anak do urni huriam tikyon Tuhan siala ni Tuhan mangido hami o matotongan ni Tuhan na manuturi uhud manggunggomi ulaw namiyo Tuhan asa mardalan hobar tulong ni roham pasupaso ma ng pihak paran do parburo Tuhan tibagasan hasadaw ni rohan siya ko Tuhan asa turay Tuhan mardalan sa luhub na ulaw ni tibagasan las ni roha na siya ko'y nang tu keluarga na ibaro Tuhan na dipasongjong itikyot Tuhan o matotongan ni Tuhan na mamasumaso keluarga na ibaro Tuhan gabi sada keluarga na tarpasu-pasu uhud gabi sada keluarga da biar mina Jehovah di bagasan muluna ali Tuhan juma parlosan udang lo hami cuma lo samai di bagasan warni anakmu Tuhan Yesus Kristus marta yang tuho madok mulate todo pamu amin. Acaranta di Tikyon ima nasian tata ibadah pamasumusun model A di mata panas roha nasumurungi nama muluhon mulunta do ngapatunusun ulota saat tu sadarion naik kota ma acara pamasumusunon jumolo mahita mataniang di bagasan rohatabe mangidohon asa di kuhito di perbadia rohata lahu masoba tujolo di Tuharta marta yang be mahita palangit luhut tanoon. Unang mapasani horong ni rohai, hagyo kamu manajat, parang kamu manalingkan, patog dinagit-gir makamu, oloy hamu matuhani. Nalapas ko hahulong ni jalan asorta,
dang namani budu hahoromoni, dang natenga jaladang di papuna-puna diri. Maradan sitududo hahoromoni, dang na ahon, dang na ulo pangarimaso, dang di pajujur na jahat. Ope aliang kadungan salas marohamuna sai olo mahamu padukuon jala apuan sadama pikiramuna raduti hamu madami asa didongani di bata parholong roha jala pardamei hamu martangiang mahita alai Tuhan di bata amanami na di banua gijang hodo na mga turkot pardongan sarbioni di daholo anak dokur ni ruas di kuliah na magsakap na yung marbagas jalan arono nasida mangino pasu-pasu atong sa tatak manasida di bagasan asin roha pasu-pasu jalan ramoti manasida marhite-hite pakrolonim rajai manasida marhite-hite to di perbadia asa mamuka jalan maruju di bagasan dami pardongan sahipion nasidai tangi humatangi yang namion ala ni asido kolong ni roha amin. Dohot nasiang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang semata sanduna. Selamat tahun baru manginan. Selamat tahun baru manginan. Selamat tahun baru manginan. Mau ya. Puasa itu Tuhan matur selamat tahun baru. Asal bidang jo semangat tu manang dalam. Alana ibu hanga dari ala ni minyak dikacangi dohok di hamuna dua bohal muna mangalaka tujuruanon jongjong gabe sadar matang dari baru tujuruanon imam natak surat siang Matius 10 siang ayat 5 saat rodaya ono alaihi jahamat dia ono asa ada dua beda sida tung sadadagi do ope nau pinadomu di bata dan jadi sirang di jorma asa ada dua beda sida tung sadadagi do ope nau pinadomu di bata dan jadi sirang di jorma ido yang bisa mulu nama dengan sahibe alai gabisada di bagasa Tuhan ini. Alani mulu hidup gabisada nasihat wahyan dua pikiran yang berbeda dua latar belakang yang marasi ikut di pasada marhite tonani Tuhan Yesus tarik waktu pardon sahibion di dalam Kristus dan dua behamu alai gabe sadadagi na pinadomu di mata dan jadi sirang ucol kupulun mulu di patupulun kusuku do Tuhan ikon saroha satu pikiran kamu di bagasa Tuhan jadi nama domuti di payung amang Henry Sideodo ate nang setian boleh kupulun di payung dohamu lau sarapan di SMS, di WA, mana kelas semuanya itu. Dua presiden di payung pinang bulan 10 doa
lau sarapan menuruti mau lihat. Berarti ngarong be kesinambungan, ngarong be hubungan, ngarong be holong ni roha di hamuna dua nasihat Tuhan. Na ulo do hamu masih tayotan tunaningga. Apalagi lam tapama tanggung jawab di hamuna dua. Mulu di dok pacong-cong sadar rumah tangga di mulu di jom mau berarti ikut radido menghadapi masalah. Manang isi nama ngulu nama hosa mangdo ina ikut adopan nado masalah. Walang namati itu dalam masalah. Alina mangulu ikut narondo masalah. Ikut adopan nado masalah. Apalagi kita anak-anak buyu sendiri dari masalah itu teman-teman di luar. Terdapat seperti masalah. Dan mana mata masalah. Dan mana dalam masalah. Alagi dua orang mau inan mana aha pengataulah itu ngatakan yang melunta adong do masalah. Apalagi di hamil dua nama masalah. Tanto mo bimulong na ida ka naman tanarong ni Humalia ang mo ina. Marnia kumata dari masalah untuk kita. Itulah. Di balas mata lain kumata na Marnia tato di balas mata. Suatu lagi yang kita ingatkan. Suatu lagi yang vitamin kumata. Makanan Marnia itu. Mau saya mau ngomong. Musuh lega amat tangan kita. Pulang lebaran cuma dia mati. Alaidan tama hala Kristen marbagas somo na sukumata di bata. Atau tayong kamu majo hata ni di bata, tari magtulong di partuman sa ridyo ni hala Kristen. Jadi ito pa di bata majo may tibiro rupana. Rupana di kwato di bata lahat pa ibana. Bawa do uru-uru na siga di rupa. Dum dito pa di bata majo may dinibana. Dan tinggan sa sadabaway bucu. Ubahin mari ibana sa naguruguro pangumpi di ibana bahin akut na. Alay siya nula na ilobe ti hatotopay bawa do huruguro na siya di bahin. Ala di talipon ni bawa do amana do hunana patopot diri na tu niolina. Nagabi sa dadad do na siya na duway. Asa dada dua binasida tung sa dadad do. Aku ni dilo Tuhan Yesus. Ganun na paulakon na niulina, iya so alali na permainan, napakalok mo sa do. Pangalak do nang namabuat na sirangin. Atong na pinadumo ni dibata, dan jadi sirang ni Jolma. So nono dilo dibata tu bawa, hamu makabawa, hahulungi hamu makartintamu na be, so Kristus na makulungi budiyay. Jala na makalilina umukopsa. Unang urut kamu dopak nasida, ikon maroha hamu madungan nasida. Sangat baik kamu nasida, songo dungan panian ihanguluan nasurasura. Dungi songo to didok hata di bata tuak tagungur. Diolo yang kaparukua mabawa nabe songo panguluina di Tuhan. Ay bawa ido ulu ni partintana songo Kristus ulu ni Iyai. Ikon doktor, forman, toman, martungan halabuhan o kalimahon ito di parang ini buru-buru.
Imana harga di jolo ni di bata doho di jolo ni jolo atau song aka na paparingan hata di bata mahamu somulukon paras ni roham habasaro dohot hasil pun ni roham mahamu masih paunulia mahamu dohot masih asia saluhut kriting ni roham mur rimas panunggahiyon dohot pangisahyoni dauma siap kamu alai dikincang isang nai masih hauro mahamu ay inorang dinasutingkan dungi dami na siya di mata ima na mga rajay di bagas ng hamuna jala salud na binahimuna marhiti-hiti hata manang papahena toktong may marhiti-hiti kuwar ni Tuhan Jesus asa ibana mga rajay ng hamuna doho ulaw muna atong lumadibigi hamu hata ni mata tari magtulog ni pagtungan sa ni namanong kumaahu nuay ni jumulo ni ho ale pangun si Henry Sihite ololoho makajojok ko di jolo ni di mata na ugo to sa luhut doho di jolo ni akadong na pangulison na di Panginoon Hamdo si Septian Helmina na bituguluon na ni Raymond gabi itong ang musaribe olo doho makahulong imbana siya na sa roham doho mangulahon siya na sa lugo uhud marparang ehon parang inabadia na ibana na olo doho mga juwajud doho kagalion na tungsura humurang parangena jalan na sumpa panglahon mga nagtalikunom mong ibana pay magisilang kamatian ang sugot moolo na sa roham manguloy sa lumay dogma olo namanong kumaaw ni ho alay inang Septian Hermina na bitupulong niririt ni amang Henry Sihiteon bahen tungan na sarite na ulo ho makajujok ko di jolo ni bata na lubuto sa lulut dohot di jolo ni tungan na puludison na di Panginoon Hamdo si Henry Sihiteon gabi sinutupong ulo ho makulong ibana siya na sa roham dohot marpangalahon na turay marlot ko ibana dohot marparangihon parangi na badiyan pabuahala Kriste ko jalan na sutupa makilolong ko man talipunong ibana pay manisirang kamatian ako sugot molo na sa roham manguloy sa lunay dogma olo naposo ni debata doaw na mabuan hatana tuhamu marhite-hite guar ni debata ama anak dohonto di porbadia maahu madok na pinadong ni debata dang jadi sirang hujolma amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu di sodakot Tuhan di batama buhina tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakot Tuhan di batama buhina tuhamu jala di pasawrokom madamena tuto timunabe amin. Pas putagason ima patita firman putagaw ditandatangani patita sokta dan patita hendina bulu subulu tu pasal hamima tu latar pasu-pasu jalo pasu-pasu tubuh siang apostol di belakang jalan bagasan kukion kami mewakili pangalado siang teman-teman milion pasahanton jidil gede Tuhan Najwa asa onbek kamu Tuhan perkebununa Pakulmuna asal belas kamu inalaho mampuhanta di panggung manusia konte segala yang teman-teman mulia Tuhan Najwa lasma kamuna manjalo itu mengaku
Ya, mau lihat ya. Mulai. Kita yang PT nomor 150 Sia Ubud Papua Pedia. Apa sama di bagas atas? Loja sabindo akan nawati. Marhiti-hiti yang pistaran pinajongcong sa dabagas. Jangan dipahokoi. Marhiti-hiti parpinutuan go ang paso-paso dohot tas di Roma. Pistaran yang kapangkuan pajongcong bagasna alayang mga oto laos tangan sa tildo mga luhaisa. Ale Jehovah amanami pangaserohan na sumulong miyang mahotoktong di rohan na sida di rumah tangga na sida asagok dami ng pulong roha pagsaribiyon na sida. Amin tatanyang koma pediakta wulukan di bata. Ale di bata amanami na di bandumagijang ulo haruman di salubud silihulong na din gandoon nasa unibasa na maulus. Upasat kami masya na tinihumito kami pilihan namin tuho. Sa ijaro may gabinong na khusus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti asal pasiak kami pilihan pati pulpon harajon di tengah-tengah ibu diam dohot portidion buhay maruhan nami matide di rotif asal mengkedahami kudang di siriong di Tuhan asal berpikir kami maturkan di Tuhan mari kita Yesus Kristus Tuhan nami amin ramai tamatong kitania ale amanami Asih roha siang Tuhan Yesus Kristus. Dohot polong roha di mata ama. Dohot paksa untuk berbadia ma
nama Tuhan kamu saluna. Koras mata saluna. Tolong baca. Satu dua. Beriban dong, beriban. Oh
nasonan pikiranku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha media Oh siroka nitondiku Imanan rohaku Ngasada beau doto Inasada ni tuhata roka buka behoina Dongaki sahur matua oma Marsia curang Marsia tusang biarkan umuran Ratu dolo kutoruan tenang Sai toko sadarwata damai Inasadani Tuhan Nirahu ibadah Dan so jadi bebas sirah Hasudungan rohaku Tunasonan pikiranku Nunga saut sakatai Nunga saut bogastai Saut doha media Oh siroka nitondiku Songoni manang rohaku Nunga sada beau doto Pinasada ni tuhata roka buka behoina Dongaki sahur matua oma Marsia curang Marsia tusang biarkan umuran Ratu dolo kutoruan paina Sai toko sadarwata damai Inasadani Tuhan Nirahu ibadah Dan so jadi bebas sirah Inasadani Tuhan Nirahu ibadah Dan so jadi bebas sirah Mulai naman ito gulay sa mga Itak pa rin ang ano Asiwa ni Tuhan Yang kapagdan kami Sa ito itong dibukay Mula ni Nauli Mula ni Hagabion Mula ni Hakarkorasan Di Habi Nasa Suto Tarlo Movima Dianak ko nami Na wancaro pas-pas Ang lumang tayo
pada mama godang mulai. Asa di bang sasa pa masa tami ulah no dicen nama bukan satu nama ujung song ni asa bebe ulah nama sangat tua tau ulah pengalaman pas biami terlalu biar nak korban las pada undang batu godak salai asa dia persalai tuatai akamat tanaja terlalu ulah nalau persatang yang akapangiluan yang kan au pasitaron yang karenengo pada mangma godak soba pada muma tu godak salai. Baik di parutan. Kami na yung mga lihat. Abyan tutu role yang akan ulilit nadikan di kami sa hasutong pagkakalito. Atong asimaro hari kuat tutu sa isapong may itakto mga lihat. Asal lihat kami lihat waras pada mama kodam dia.
iwi parumai sok kami romang makalason di parumah tangga muna nang manjalo paso-paso panu saripion siap taman itu naposoi saya sahabat itu lah neningkan kami keluarga besar sini madok selamat datang bergabung lui nampak deputasi tu kembali nuai kediaka abani memeni nauli memenari kediaka poda nang kataminya molutuk perohani tentang dan nami makalason nang pasah nak kana parpuri tangan nami dan yang sudah pulung langsung sakop balian. Odi susah dia dan suka do ada di molutuk si zaman susah dia. Ada itu yang sang lima nang dia tang nami noai pagi tubuh molutuk pe holat tu anak taruh panyaran noai nawi patu pahami bau nang cipta dari tahun bau 5 landa banget jadi.